Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Jingïalang yalap election jong ka seng United Democratic Party galapoi sasya Sohïong constituency nagbantaban pan jingersya nagipait ba kani gathain bagin jit yo ba Gemino motho ubadai ukurtong ubalakersyan lang da baro ki seng sain perthai kum ka NPP UDP HSPDP bat PDF hakane ke election MP Lok Sabha na Shillong constituency. Yagani ke Jingïalang la Pynlong ha Sohïong ha ke Jingïdon lang jong usamlin malnyang uba sharebor maulong MDC ke HSPDP na Sohïong nongspung ikong taili ni athangkiu MDC barim jong ka PDF ki nong kersyan na kiseng sain pertai beper ki palawan ban sngap ha gani ke Jingïalang. Kerteng jong i Dr. Gemino Mauto mau deu priu ubala hikai hapo ka skul ba nehu malong ruk profesor hang tai ka skul ba nehu Kuntang ina sim bagin ha bagin long candidate ibon lang hapo ka sarkar MDA kunta ka sarkar MDA ka penyeng yai Dr. Gemino Mauto ha ka sambor jong kapong batru gilarai hapo turaru gilairang ka jingkersan ya ka kartong MDA kata kadai ka kata sama badhang ne yom habang ina sedang ina jingitli Bangilai ya dengan bas keleng Bangilai sim kiam ha kumno banura itu kala halo ke jingit teli jong ino yalam rengkat badupai balak babon ban habangilai bisa yang tak jingit teli jong hapo ke Shillong parliamentary seat ngidon lain pon riungot ki MLA banjir UMP ke seng kongres kadang cepomot wamale ka parti MDA ka sarkar MDA ka penyeng Dr. Gemino Mauto ngidon ar polaingot ki MLA parti BJP ngidon arngot parti knam we ka penyeng sabi bang nakine sabi sar pi pai ba ka jingitli ki jongi ar polaingot banyak kon Baka seng kongres kandidate kongres ubalan tang si pongot ti MLA bon war pusan ne bon si po juba pi pai pa bon al pusan ne hala bon al pusan ne ke jing job lu ladon lupa ar pusan ngot ti MLA ar pulayu ti MLA ngidon ladang ikai si po ajar bon we MLA lapo lupa arlak lain kau hajar pun ada seng kongres kalau cipomot ada kain cipau hajar dang yo dang silak latam lupa silak lain kau dang langi jauh nila jauh lupa dan dahi baik bangun nila slogai mentah bangin ya teli Kung ka sengrulum berpai baju ni baun ai no jingkala hakane ka ganti ka pemerintah bangin jiat UMP ubat temai dapat Gemino Mauto di mana ha ka bom ka nongrem jong ka jinglong scam jong kani ka kenhun MDA berjong kini ki artli ki executive committee jong kini ki artli ki district council na yang haluar kata kanongrim badha kani kanongrim ilet mentan supat pa ban pertab yang sesisen ya kata ka jingit teli jongi kum ka jadban rio bat ki nongyalam hakane ka jela ka bait ka jongi hendai ka barsko thamula pat hadian ban nakaliang ka jongi ngila sim ya kani ka rai ban penit teli ya kini ki south teli ki party riulo nakaliang jong ka seng kongres pat kila keren haki election haki ni campaign papier ban omba kani ke jingitli kamde ke jingitli ke basisha bat kamdon kata ke jingitli ke basisha hapdeng kini ki sautli ki parti riulong ki bayadon hakani ke sarkar MDA
Bat nakaliang jong MP Padan Burong ba Vincent Pala Ukraine haki Jingïalang baper uang ba ka Jingïakun mentah ka day happening u candidate jong ka seng Congress but u candidate jong ka seng UDP ban nga ko ban ong ipipat ba hanggang Singapore ba ka Jingkren nakaliang jong new MP Padan Burong kalong ka bapakla hado kata-kata namar ba ka Jingïakun mentah kadai happening u candidate jong ka party Congress but u candidate yamon lang jong kane ka kanhun MDA Shimbet bangam deisyo nakaliang tang jong ka party UDP hendring aday uta candidate yamon lang jong kini ki sautali ki party riulong ki badon hakani ka sarkar syndrome tiga Jingkren nakaliang jong MP Padan Burong kalong ka babakla hadu kata-kata namar hakini ki rensang ki baper agi Jingïalang election nakaliang jongi baro kini kinong yalam naka NPP naka UDP naka HSPDP pan naka PDF ngia don rengkat ngia teli melon hakane ka Jingïalang election jong kane ka MP Lok Sabha Hajar khat khandai nakaliang jong kini ki kenhon ki kersyan ya ke Kongres bat nakaliang jong MP Padan Burong bro wong kumno hanga pwede pakai MP election undang jingmut banjit yaw taw nong mikmat naka party riulo namar kini kisi kren ben mahayangi banong bangi ki party riulo ngikut tang hak hana para mereka syukwa banong ipipat pa naka ni ka jala ka jongi naka ni ka state ka jongi naka ni ka jat ben riu ka jongi ila seiken yaki MP ki bami naka seng Congress mentala bon teligis na ngila say ya kita ki MP ki bai mikman naka seng Congress na hanga jing start ke jopi bapinya tho ya bishar ayu bakini ki MP naka seng Congress kila le naka benta ki matthong ki ba don hanga ni ke chat ban re ko jongi bat hanga ni ke state ke jongi kila ya sande naka benta ka hok jengi kumupat ba hakani ke jelah ke jongi ngabo ya kani ke jingkeliru hakmat liu MP Padan Burong ya kren hakapai dei bat kani ke CP yo sone ba uni MP Padan Burong ukren leliu ya sat hakapai dei bat kani ke isu jonga CP hamte ha parliament bagi mio soro hakapai dei bat isu ki paper la ka dei upot sam la kadai ke jingge hakapai dei bat ki patba nongrep ki jongi ki basong ki basa hagi than nong gendong ke jingge ke bangia kendo kum ki samla pule hakapai dei bat kayo kam yo cham bat kum ta ter ke jingge jom ki nong hikai ke jingge jom ki nong bala ke jingge jom ki nong play hagi kam sarkar ki baper na ko banbu ye kene ki jingkeli hatu kini ki MP ki banakan seng Congress itu ya saat mo nak menta ke jingdawa jong ki kenhuon ki baper akan ke jat penriu ke jongi bat akan ke jelah ke jongi tiga ni ke Jingkren nak kaliang jong ke seng Kongres bat MP Padan Burong kalong ke bapakla hadu kata-kata hakani ke juoi ka por ka badai hakawai par ke jaka ka seng Congress kala Pynlong ya ke Jingïalang pat ba ha Sohïong ban pan jingkersyan yo ba Vincent H Pala ukurtong jong ka seng Congress ha ke Jingïalang lang jong ba HDR Lengdo MLA barim ka Sohïong constituency uba Kennedy Kriem MLA barim ka Mauplang constituency uba Tailang Lengdo upara jong ba RA Lengdo rengkat ka jingsaki jong kinong kersyan Panglope hawangi kran ya election Gikran tang ya kawi kenomrem, kanomrem kalong ni day bang kran ya kejinisya. Lara pidei bang long ginong mikman, lara day bang long gilila jong jat riu, ya tu ya kejinisya. Wat lam ne aden. Naken mau don uwe uparok jonga, ufuon nangke na Mumbai, uang paling do, long kumlo election situ. Long ni na may kaliya baro ang kligin on fire. Uang very good. Kababaha ano katata. Ngong balay piyong kababaha. Uang
ban nya kren sibun ban hadian ngaru ngongi ban ngakwa ban ya thu ya phi sini ngam tiap hamongap tikilai poi ke gas mo nei hamongap la poi sini la don ne ma thang gas la don ha kapur ba kasenja ka kongres hang thi adali haba bile chem ya gas ngiyo sanspa saupa prapo nado bawan ke BJP ka parlok jonga UDP ba ke NPP poi kharas pa kumno hiong ndala dep chem ya bai gas kharas pa kiong hadin chipnai ngin sapen phai no ya subsidi Simulot yang bisa nanga, mensapen payah subsidi. Nganya tu EP ngaruh ngale yang gas connection, hak kerteng juga, haba ngale yang dia cep bank, ngasiam baka subsidi kaja. Tadan ngapa poin, dan kaja. Ngalaman pisya yang taru, bat nia keren merta parlok juga ngong. Lada hai India, kalau ingin kadan lagi 4 million. Modal pila na don tan civilian haka tua puan la ai by subsidy life pa prapo bo tan civilian life pa prapo lo ngano bang ka BJP ba ki parlo life pa prapo million ta sa kata batam la poi na trillion balengong ya kata ba modal larangan ngadijan hang ni hayo Sohïong ngong anai discount 30% lara piwan thiet ya kajan tamo kaba sispa tingka kaba ong 30% discount long 30 tingka dai roi 30 tingka pendawan thiet ngong oh phai ai swa sispa kin na sapan phai tian tian 30 long sirta long da ka sarkar BJP baki parlok kile kumta Pernah kata-kata, ngakin mawar hinoi ismoy, habang abu, kaum kensiu, hantai habang, nak mentai kon, nonton supulang non yan sud, bahkan iyo Phuket moni, dari pulai sarot, mo sabar, ndalabu diop dia hinoi ismoy, tap aras pa, jaga bermuat arajar saus pa, sinam, muat arajar lais pa, tap habang, umodi ukhat. Uang play zero balance ban ai bagin yo ban ai khasan lak tenang kata kata beli apa Islam ngaku ban chui thon dia kalong baga BJP hawar hajar khatsau kala job yang election hari ini baru koi day na kaum thok kong yang ai kam exam na arkrod ngot kibru nai kam hadu menta dang pendokam lalat habawan ka demonetization ngade thoi phoi ha ka bala penkelaya bisa ki karkhana ki baret ki baria kila hap pan khang khadap bat bon ki nong trai kila do kam do jam ngapai dah ini segi ki balada ngai hikal khbor thareng ra tho khasi ra tho takha takam tip man man kule ke ongkum no ka keli ke UDP baru keli ukur tong jong ke UDP ba jemino yo baki ong ukur tong yang menang tenre nomor ujian simbol bom ngamnang bodong yang menang maka bom terkede ke simbol jong ka UDP oleh ayu ba bensen pola sansnem kum MP oh sorry shiposnem oleh ayu ba bensen pola shiposnem kum MP asenjau jadi idang kerma lasin pemerintah pi kadang kau yang jengong bahkan start ubabir ubri ubam nasiam pangkan ubri ubam dorang kejalan jeng start ubri ubabir mulai bekerja ubabir darah ukran start tentang yang au ni ukran start apa yang kedua membenar kadang kejeng hang ni hentai adjustment Henry hang ni kadai ba kejeng krenbi juga start kejengkan bedu basta kak kijong Dr. Don speaker jong Meghalaya bola job bolong chief minister teng kak jemino mo tho doctorate ka degree ka behedo ba university ka labana yo no breo
Nang kerana kini kentin menang ba ule ayu ba bensen pala si posnem kum MP. Dengan orang bekat kini kerdan kat kini kering krau. Kim keren biet. Henry kilen dengan jing sisya. Kata kadi gawe ke bang habitat ni. Ni yang ngatrai nang ni 10 kilometer Ramadan. Syanot, syate, syakaling kadang tengah. Mensyariat Nasatai kau mesti kilometer sekaman juga. Sahabat tak simpor nasional, nasional. Mentah nasional haturas tang mentah apa? Makti jumlah ni. Yang naya keren. Makti jumlah ni. Jempala. Ngacu itu ifi kendat tani growth sector. Lani kiai ke badai ke surat. Ubah persen pala udah engineer. Jom ke sarkar Meghalaya. Naga PWD department. Berkai ke phang pedang dan kai ke mat banungkong jong kum MP berkamta bagi por batu minister tolong. Ban penpoi surat sakinong gendang bak bakalek kawan kansu. Usi itu kena apa mensual concentration stone. Udah stone dong SDO stone engineer. Katno ujenjar kalek kawan sau bertarung poi. Na poi office lah jeram kemen kapal. Kasura ke besni ke bejena kalhu kalham ke teliu saasta. Dekum engineer ulale kipon keke. Itu kena sepang surat bypass. Na yang na umroy ko poi semua keneng. Bypass. Manus nempat orang ini bye-bye. Im juga. Kato ke podang long cingris dari ba ike molong. Ringot tapin. Lana kata ke bypass kamu dah mundur mungkin kat ini ke jenis serkai ke jengbon kali ke jengblok asal. Lana kata ke terok ke bayat sesulcer, semizoram, setripura, sejuai, kindang yai nak kene ke sulok. Danglung penyayat beri mentah. Menosyo. Nimi sulong balik ke hoti sau kentar rompoi. Ke surak karet, ke kelak, ke teliu ke saat. Kias dan man ke sini sau sampai ini. Mereka akan tasitang ila poi hado airport. Arki bakeo, arki bahia. Kita kejengin tunggu kali menusyo. Setang ada lek rumah driver. Balik ini bro, kiwani mo. Nakama ke por bangal kemele, arja katsa. Manga barowel nama perwat, berudanggo naranikor. Ngilai banyak kendo yu mukul. Balak mukul kene ke surak ambulor. Kebanyakan nak mengap terter, seduk sepok balak ranikor. Pen kelalon national highway. Doktor mukul wong siap jenek bahan amarah Delhi ke kongres, ke dalam kongres, ke BJP. Rebensen pala orang ini kau ingat orang yang chief minister pun ikas Delhi, nggak boleh setengah sampai mengah. Bersisa, ubah ia kecuali. Orang ngidona Delhi ia ke position, gimana nak sarkar. Laisen lewat ulek benda genduk yang nitin kat gari. Ubah minister opek iki kam surat. Pak kata ke surat ada bio approval, ada black ke survey, pak mentah ke national highway ke banyak namonga, Wailoi, Maukerwat, Ranikor, Mahaskala, Syadu Pak Marah. Betul ni? Kaseng Bharatiya Janata Party kala Pynlong ru ya ke Jingïalang paj ba hayo Sohïong hagabau ba alhek MLA na Penthor Umkra constituency uba JA Lingdo MLA Barim ka Mauplang constituency kila lek ban Panjing Kershan nagi paj ba ban jet yo ba Sanbor Shulai uba de ukurtong bala Penieng daga seng BJP. Narendra Modi Prime Minister jo Karinya udah Prime Minister bukannya do kata bolorasi pun ba development bolorasi pun ba cimentoy dan kemudian ada state tungi Meghalaya bagi Rindia hi beragawai. Boleh tang supaya election tak kelal EU Narendra Modi ku mention. Boro kiting yang tu Narendra Modi. Boro kiting yang BJP. Agi sanstam belah tray yang bakat Narendra Modi apa judan mana bodoh bala menteri dan berda ke Jimentoy juga India dan berda Jimentoy juga state ke jungi. Dan mungkin mau ya pihak kepor bahawa Atal Bihari Bajpai Prime Minister pada kongtam juga BJP ada pori India ke jungi baru lagi beliau kita pertaruh kita ang konstituen Prime Minister kat Prime Minister Atal Bihari Bajpai Prime Minister pada lah ada kata-kata wala mencit benbak yang kekiagaan
Bola ber kipet ba ya ke Jingïalang ke Jing Duna jong yang ri India ke jongi pat kham tam ru ya ke Meghalaya ke jongi. Kena ina board ba ki skim ya ke surat ke bagi ina sna hakleng sodong jong ke state ke jongi. Hakleng sodong jong ri India jongi ke bagi tip ko ke national highway. Ko bagi tip ya kata two leading. Ko bagi tip ya kata four leading. Tak kita surat ba ki bypass ke kena yo ya ke surat. Dei dah ke Jingïalang jagai. Jom Prime Minister yogi barem. Hotel meri bas pai. Umre Prime Minister jom ri India hatur por. Abam ula ai ki buat bak development dan dak roi ke par dan dak development jom ada state yogi hi borok away bagari India borok away. Ba kan pukin bawa yu pi baro. Agni ki scheme bagari nai bula let arab nai mencuat. Borok ki beriu ki tiang yo ang bak BJP kan long ke Pakistan. Ke BJP le tak mana ke bor kan pedu ro yagi baro ki balong Pakistan. Ong ki ka mata kala jobs ar bos rem mencuan ke BJP mentar ke job ke BJP. Ngade kon Pakistan yang sai Pakistan magar ya pro ko Pakistan ni. Kamnan keno ro nek di tang ki nia politics bagi dia for election. Ong ki ski wi pastor majau bani chairman jo kasi jetias BJP sinod lawan segabi la orang yang bahek dai tang mapi de BJP ki bala banyarap yang ni bagi kuat bersna berjuang ke wing cakap hang teh pot Delhi berjuang bersna ke yang mani jong bala presbyterian hang teh pot Delhi akan nampak jong ri dia barak away apa Delhi ke balang presbyterian ngam tentang ibe tang kendiat i cakaru bersna ke yang mani dai mangi nak kalian juga BJP bayalami ki pastor baro jong khasi jatya sidot sapi hak tak por dai mangi bayalami ki bedi ki pastor ilai lamun pada kendo ya ki he jong BJP apa Delhi ilai lamun di kendo yo urban minister pada pet ki jaga apa Delhi ilai lam syo lieutenant governor pada pet ya ki jaga pet ya ki jaga urban hante apa Delhi men yo ya ki jaga bersna yang mane jong ki balang presbyterian hante apa Delhi agapor ba tok pakam panban buat pada ilong ki bersah Pakistan apor bodor kam pada na boda ki Pakistan apai ki BJP kumno boda ki jengkam ki bedai na boda ki balang Pakistan ba fair nam te po Delhi nade hagru do ka jakaru ki apai bet saki nongelam jo ka BJP ki bade po Meghalaya ki bade lamlang nak boda ki ramba nongelam jo ki balang fair je Delhi nak boda ki jengkam jo ki balang fair hane po Delhi le ne do ka jaka ki ba lasar hi ki BJP babada po Nagaland kada ke sarkar BJP kamdai agi breu hangtai brok kentai 4% nak ki nok snong jong Nagaland ki Pakistan kimne ki bri ki bet bakin buat ki BJP Arunachal Pradesh Prafon ne jo 4% nak ki nok snong ki Pakistan idon nak BJP government hangtai ro ki breu hangto kimne ki bet bakin jet ya ki BJP pinpai Manipur pinpai Arunachal Pradesh Pipai kini ki state papero pejo noris. Deh dag breu baro. Las damot pai ki kibat tuki. Namar ki soto lana ki pais ki BJP gina mio AROM gina mio sibor ki development gina mio sibor ki cikku gina mio sibor ki mentoy na kota roi ka par. Na kota jinda kam mio pai ba apa ka state ke jongi. Na kata dau mangi ru ko Pynlong Meghalaya. Ikot pengi wa di piru. Bene phalang ya ki kibat ki jongi. Siap lebih skor ke jongi saka BJP kira menyo imara ki jing mentoy nak budak roi kapar nak budak development jong state Meghalaya hi borok away